Hill budget scheme की मखादा तमेंगलोंग district सेमकत सागननबगीदमक लुपा कोटी मरफुतरा सेंटर न सैंक्शन तौरे हाइने चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेन हाइरी Saknairaba Arambam Somerendro Laikidabagi Tarani Panlak Subaning Singh Thorangasi Manipur की तोंगान मफमसिंगदा पांगथोखरे Mandalay पांगथोकदबा नॉर्थ ईस्ट इंडिया अमसुंग म्यांमार अनिगी बिजनेस नेटवर्किंग एंड ब्रॉड बिजनेस मीट सरुक यारुनबा मियोय 18 साबा मणिपुर की मिहक ngasi ayuk इम्फाल थादोखरे अमसुंग ngarang tarung happy valley da sakhangdaba khutlai paibasingna nan manipuri ama nongmaina kaptuna hathiba amadi amana sokhanthibagi mayokta ngasi miyamna wakat mifam pangthokre mayamba khurumjari adom yengbiribasi impact news ni ai pinki okram na hojek pungjasi faubagi maroipa pausing miyamda pizari Central Government India Pumbagi Sotarabachingi District Yankaini Toy known as Semkat Sagan and Bakangat Pada, Manipur Tamenglong District, Nifumapan Subada Yaure. Hill budget scheme Gimakada, Paikat Kadabataranga Sida Tamenglong District, the Maklupa Koti Malfutarasu Center na, sanctioned Tauri Haina Chief Minister Nongtoma Birena Fongdo Cray. Wafa Masi BJP Lengak Nachahi Mari Mapung Farak Pagisaruk Amo and Ngasi Manipur Gimasak Naiba, Mui Karasu Unabagi Konchata, Fongdo Kibani. Chief Minister की खोंचत असिदा मसाना आदुना लरिबा सीनियर जर्नलिस्ट कांगुजम मधुमंगोल मेघालय हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज तयेन जम नंदकुमार मसाना आदुना लरिबा सीनियर जर्नलिस्ट AK सनातोन अमसुंग मणिपुर हाई कोर्ट की एडवोकेट जनरल ओइरंबा अशोक पोत्संबम उनखी मसा मसा के मयुमदा चतुन उनखिबा खोंचत अदुदा मसक नाइबा मियोय सिंह असिदगी चीफ मिनिस्टर ना पाउता कया लौखी मियोय सिंह असि उनरुरबा मतुंगदा चीफ मिनिस्टर ना पाउमी सिंहदा फोंगदोखिबदा चिंग अमदि तंपाकी मरक्ता नुंगसिनबा पुरकपा हाइबसे पुन्ना चावखतमिनरबा मतमदा ओइगदबनी मसी लाकननबा मणिपुर लेंगाकना टोपोग्राफिकल नीड बेस्ड बजेट सेमगदबनी हाइना डिमांड तौबदगी सेंटर ना हिल बजेट कौबा स्कीम अमा पाइखले मसीगी मनुंग चन्ना इंडिया पुंबगी ओइना चिंगी डिस्ट्रिक्ट यांखैनी तोय सेमगदना बखनगतपदा मणिपुर की ओइना तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ना निफुमापन सुबदा यावरकपनी स्कीम मसीगी मखादा अतोप चिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगसु कोनसिनगनी अहानबगी ओइना तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ओइना ख्वाइदगी सोथाबा ओइबना सेमगत सागनना हौगदबनी मसीगी दमक सेंटर ना लुपा कोटी मरफुतरा सैंक्शन तौरे हाइबगी चे लाकले हाइकी लेंगाक की एम्प्लॉई सिंह दा तरेत सुबह पे कमीशन पीरगनी हाइने लेंगाक न लाउथोकी बसिगी मतंग दा JAC of M2 and MGO अमदी अतै गवर्नमेंट की लुफ खरना यारोय हाइना फोंगतोकी बसिगी मतंग दा चीफ मिनिस्टर न हाइकी बदा वाथोक असिगा मरी लेना M2 अमदी MGO का वारी साननबा अनिरक कौबदा लाक्तबनी हाइकी मणिपुर लेंगा की ओइनसु एम्प्लॉई सिंह दा तरेत सुबह पे सोइदना पीगनी वारी साद्रबदी वारोइसिन पुरकलोय लुप अमना तौरबसु चप मानबा डिमांडनी हौजिक डिमांड असी पीरबनिना स्ट्राइक तौबा तोक्तुना थबक तमाय ओनसिन बिरो चीफ मिनिस्टर ओइगेरा लेंगा की एम्प्लॉई ओइगेरा मणिपुर की मियोय लाख 19 असिने हेना मरु ओइ मरम अदुना मियाम वादना थबक तौबियु लो थुगाइना मुक्ननबा पामदे अमदी हाइना चीफ मिनिस्टर मखा ताखी लोइनना मणिपुर यूनिवर्सिटी द थोकलिबा वाथोक असि लोइसिननबा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की हायर एजुकेशन मिनिस्टर गा अथुबदा उनदुना वारोइसिन पुरकननबा होटनगनी हाइना थाजबा पीखी नुंगसिनबन पोरके हारगदि सिंग अमदि तम अनिमक पुन चाखुन मिनगदबनि हाबदा अदो कमाय चाखुट कने खोइ लेरिबा बजेट खरा जेने चाखुट पेरो अदि टोपोग्राफिकल नीड बेस्ड बजेट एना अम सेमगदबनि हाइना खोइने डिमांड तौबनि सिजिना हांगै सही कुंथ्रा निफु यांखै सिमा सिगी विजन जे यावदबा अदुना हुजि खोइना मदु बीजेपी गवर्नमेंट ना बीजेपी लेड गवर्नमेंट दा आदा लेरिबा मोदी गवर्नमेंट खोइना हायर कांदा हुजिकति मदु इम्प्लीमेंट तब होरे मणिपुर खतकि नतेको हिल बजेट न लाइसे तोंगाना म एक्स्ट्रा सोटर बजिंगी अमं खले अदुना अखोइगी तमिंगलोंग एरिया से चिंगी एरिया लो यावे अदुबु अहानबदा डिस्ट्रिक्ट वाइज वेन पाइखलकपा अदु हंदक तमिंगलोंग सी इंडिया की स्टेट डिस्ट्रिक्ट यांखैगे निथोइरा सब्जेक्ट टू करेक्शन अदु खनमगी मनुंग निफुमापन सुबदा ले अदुगी निफुमापन सुबदु द यावरे एंद्रो 90 करोड़ तमिंगलोंग सिदगी वेन मै इंफ्रास्ट्रक्चर करी करी सेमकटनबगी सैंक्शन तौरे मदु कॉपी एंगोंद लाए
बीजेपी की लेंगाक हेक्लाकपदगी चाही असिगी एप्रिल अमा फावबदा लायरबा युमथोंग लिसिंग निफुनिपान का चनिपान निफु तरुक हेनबदा लेमने एलपीजी गैस को सिनख्रे लोइना हानगी लेंगाक लेरिंगे मतमदा सेंटर की स्कीम कया लेरबसु बेनिफिशियरी सिंगदा मपुंग फाना कानबा अमता फंगलमदे हाइनसु बीजेपी मणिपुर प्रदेश की माइकेदगी मराल सीक्रे सेंटर दा एनडीए गवर्नमेंट ना चाही मरी मपुंग फाखिबा अमसुंग मणिपुर लेंगाक ना चाही अमा फाखिबगा मरी लेना पांगथोकपा विशेष संपर्क अभियान की सरुक अमा ओइना ngasi इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की ओइना पांगथोकपा पावगी मिफम अमदा वाफम असि बीजेपी मणिपुर प्रदेश के माइकाइदगी थमलखिबनी लुवांग संगम दलाइबा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन की संघाइदा पांगथोकपा पावगी मिफम अदुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के शरद कुमार नहाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नंगसी फावबदा मियामगी याइफननबा स्कीम चामगा कुंट्रा पाइकटख्रे मसिगी मनुंगदा उज्वाला अमसुंग मुद्रा योजना ना चिंग स्कीम कया मियामदा ख्वाइदगी कानबा पीरी अतुब पार्टी क्या सरकार पाइरिंगेदा ऑफिस प्रजा मियाम अमना सुपनगी मचा अमगी क्लास 10 पास तौरे 12 पास तौरे मखोगी मिंगचन मतम सिन्नगदबा इनकम सर्टिफिकेट लौब चटपा फावबदा मतम दो वारंबा बीजेपी की सरकार सिला हेक लाकपदगी गो टू विलेज ना अखोई की थोंगांदा अखोई की थोंगदा हारिबा अवापा कया सिंग ये लरे पीनरे माना लौब याब स्कीम प्रोजेक्ट मयाम अदु लौहम थोपमीना लहन होना मतें पांगबियो अदुगा लोइनना एग्जैक्ट आइगे लेरिबा फिबम मदु अखोई सेंसस लाकपा इचलनाव सिंगदा अदुगा इचलिसे सिंगदा सेंसस कलेक्शन तौब लाइबा मियाम खंगनबियो अदुगा लोइना थंबियो अदुगा लोइनना सरकार पिथरिबा प्रोग्राम मयाम से मसिगी कुदोंग चाबा लौनबो होनबियो सेंटर द बीजेपी ना लुचिंगबा एनडीए लेंगाक ना चाही मरी मपुंग फारकपा मदी मणिपुर द चीफ मिनिस्टर नोंथोमम बिरे ना लुचिंगबा बीजेपी लेंगाक पाइरकपा चाही अमा मपुंग फारकपगा मरी लेना थांग कॉन्स्टिट्युएंसी की अकोइबदा बाइक रैली अमा ngasi चटख्रे बीजेपी की विशेष संपर्क अभियान की मखादा पांगथोकिबा बाइक रैली अदु थांग लवाई खोंगसंग मपानदगी थांग असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की एमएलए टी रोबिंद्रो ना लमथाकी थरोमदुगा मरी लेना एमएलए टी रोबिंद्रो ना लाकलिबा चाही इंग्लिसिंग अनिगे सुपना तरामापन द पांगथोकदौरिबा लोकसभा की मिखलदा बीजेपी ना चावना माई पाक्तुना लेबाक असिदा मखाताना एनडीए ने लंगाक पाइखिगनी हाइना फोंगदोखी नाकल अमरोमदा नावरिया पाखंगलाकपा कॉन्स्टिट्युएंसी असेंबली की एमएलए एस सुभाष चंद्र नसु लुचिंगदुना कॉन्स्टिट्युएंसी असि की अकोइबदा मियामना गाड़ी रैली अमंगसी चटख्रे रैली अदु भारतीय जनता युवा मोर्चा नावरिया मंडल न सिंदुना पांगथोकपनी रैली अदु निंगोंबा मयाई लेकाई लंपाक्तकी हौरगा नावरिया पाखंगलाकपा कॉन्स्टिट्युएंसी की मफम सिंगदा थुंगना चतुना निंगोंबा मयाई लेकाई लंपाक्ता लोइसिनखी रैली अदु पांगथोकट्रिंगे मांगोइनना एमएलए एस सुभाष चंद्रना पाउमी सिंगदा फोंगदोकपदा सेंटर द बीजेपी लेंगाक चाही मरी अमसुंग मणिपुर द बीजेपी ने लुचिंगबा लेंगाकना चाही अमा हेन्ना लेंगाक पाइरकपदा पाइखलकपा स्कीम सिंग मियामदा ममुत ताना खंगहंदुना मिपुंग खुदिंगमक्ता यौहनबा ngamnanabagi pandamda rally asi pangthokpani haina phongdokhi नौरिया पाखंग लाकपा केंद्र दा होनलिबा डेवलपमेंट की अहोंग मयाम सिंगसी ngasi रैली जिदा अखोई पुन्ना युवा मोर्चा की यूथ सिंगी लोइनना अखोइना तौहिबा सही एम सिदा तौहिबा एवरीथिंग खुदिंगमक्तु ngasi पुन्ना तौहिबा थबक सिंग पुन्ना यंगसनमिनबा हौजिक ऑनगोइंग द लेइबा मयाम सिंगजी रूट से कोई लोइनबा केंद्र की लंबी फावरगा लोइनबा चलगा सी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड अमदी सरकार की थादरकपा पीडब्ल्यूडी की अदगी हेल्थ इंजीनियरिंग पीएचडी की थादरकपा प्रोग्राम मयाम सिंगदो ngasi अखोई पुन्ना खंगमिनबा पुन्ना यंगमिनबगी खुदोंग चाबदो अखोई चाही मपुंग फारकपगी अदुंगी रैली सिदा सरुक याजबगा लोइनना अखोई पुन्ना चमिनबगी अदुंगी रैली नि हाइदना बीजेपी नंबोल मंडल ने सुसिंदुना थौरमसी पांगथोख्रे थौरमसी की सरुक अमा ओइना कॉन्स्टिट्युएंसी असि की अकोइबदा चटकदबा मोटर बाइक रैली अमा बीजेपी मणिपुर प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट थौनाउजम बसंत रिटायर्ड आईपीएस ना नंबोल माइबम वार मेमोरियल दगिलम थाकी अमदी बीजेपी मणिपुर प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट टीएस बसंत ना लाकदोरिबा चाही असिगी अंगन बसरुकता पांगथोकदोरिबा पार्लियामेंट की इलेक्शन द बीजेपी की लेरिबा कैंडिडेट सिंगना सोइदना माई पाकनी हाइना थौरमदुगा मरी लेना फोंगदोखी सैरेंग अमदी वारी इबदा नतना लेबाकी अहोंग पुरक्ननबा थबक तौरंबा लेखिरबा सकनाइरबा आरामबम सोमरेंद्रोगी 94 सुबा मार्टर्स डम एनिवर्सरी गा लोइनना 13 सुबा आरामबम सोमरेंद्रो मेमोरियल लेक्चर पांगथोख्रे
Manipur and Development Political Economy of Collusion haiba hiramda Manipur University ki Economics Department ki head oiriba Professor Amar Yumnamna Leibak ama chawkhadan bahaibasi society ki hauna lonchat amadi lamdam adugi akoigibagi fibamga amata oina chatminaba changi haina phongdokre lecture adu piraduna amarna makhatana chawkhat ki hairabadi society aduda leiriba miyamna fauriba adu khangna chatkadabani adubo aikhoina uriba asidi lengakna pairiba adu khaktani India ki leiriba state singa yengnarubadadi lamdam asi wakhalon tensinba hotnabada awaba ama oire act is policy lakpadagi lamdam asi chawkhatlani haina khannariba asi lamdam asida kanaba pigadaba oidri haiki Taranipan laksuba arambam samandro martyrs dam anniversary galoinana pangthokiba tarahumdui suba memorial lecture adu tongan ba civil society organization ke mihut sing amasung miyamna sarukyaki lecture piba loiraba matung laikhiraba somrendro na taramba thabak amadi tongninglamba thabak thoram singi matangda sukhanane naki Ngasigi thoramadu arambam somrendro trust na sinduna konung lampakta leiba lamyan basanglenda pangthokibani Aku dah sedang saja nak apa? Development ni macam apa? Aku dah sedang saja nak apa pun ada. Lantas sudah asing sakut pahari foto mana? Semua orang masih nampak. Asing pahari ni masih dah semua lepas aku ni welfare. Aku ni siapa nak mana aku ni source. Taranipan laksuba arambam Samarendra Martyrs dam ningsingtuna kumon pangthokre thoramadu social standard club khurai nandabam laikai na arambam Samendra trust ka khusam naduna laikai adu dalaiba laikhidaba luchingba arambam Samendra Martyrs dam ningsing khubam da haileka tuna pangthoki ngasi pangthoki ba thoramadu kamari leinena class 10 amadi 12 ke exam da masak thokna mai paklakpa mairoi singda achamba khudol piduna pukning thawatki Imphal East ki Lamlai constituency gi Chanada Laiba Nungsikon Park tasu ningsing thoramasi pangthoki Patriotic Writers Forum Manipur na sinduna pangthoki ba thoramadu ki manung channa Saireng amasung Samarendra haiba lairik amasu phongki haiba lairik asi Nomaithem Singhachit na ibani thoramasi da arambam Samarendra asi Manipur gi lol literature culture amadi Manipur gi asyang basaktam amasung puari bu chumna thambada pamjaba Misak amani haina Professor Jodha Chandrana Phongdoki ngasigi thoramatuda nungsikhol pakta khilliba somrendrogi mitamda haikaleka tamkibaga loinana Nomaithem Singhachitna editor oiba Saireng amasu Samrendra haina mingthonba Manipuri Saireng lairik amasu phongki Taratare Laksuba, the Great June Uprising Unity Day 2018, June Taranipan, the Pangtokadori Basiga Marilena Nangasi Ayuk, Manipur Story Collection, Facebook page ki group member Singna, Krekupata, Sit Sengbaki, Thoram Ama Pangtokre Haina Cherol Amada Hairi, Loinana Ngasi Sit Sengbada Sarukyakiba Lup Singbo, Observation Committee 7th, the Great June Uprising Unity Day 2018 na Cherol Asida Makhatana Thagat Pafongdorakli. Consulate General of India, Mandalay, Myanmar na sinduna Mandalay da pangthokadaba North East India amasung Myanmar anigi business networking and growth haiba business meet ta saruk yarunaba Manipur gi mihutara mapan na sabat team ama ngasi ayuk Imphal thadokre Mandalay gi khongchat adu Manipur Chamber of Commerce and Industry MCCI amasung Mandalay Region Chamber of Commerce and Industry na sinduna Moirangkom da laiba MSRTC complex agi MCCI gi Vice President S.S. Khagembana luchingba team amana lamthaki bani team asina Myanmar da thunglaba matung June 19 da Mandalay gi Yanda Narbonne Super Center da laiba Mandalay Region Chamber of Commerce and Industry gi office ta business meet asi pangthokadabani Mandalay amadi yangon gi khongchat se yamna artha leiba khongchat am oigedoribani maramdi handakta aikoi India gi external affairs minister Sushma Swaraj and Myanmar gi foreign secretary minister Aung San Suu Kyi ga sukti ama MOU taret khak sign tongna bada sign dugi manung da cross border permit akoi gi cross border chathok chasin tawgi aya basi August ki 13 de hogdorobani maramda Manipur da leiba praja khodimakna yamna haidar Myanmar gi adu South East Asia gi kari trade tongningba aduga laloliti ki lam koiba tongningba mayam dugi khudong chaba phangadabani sarkar ani sigi laiba development sida Manipur na aikoi gi gate o South East Asia gi gate oibanina sober role ma logjabani
All Manipur Gaurangalila and Sansenba Artists Association के founder amadi president की थौपुरंबा थोकचोम बृंदा सावी देवी national award मसागी अनाबा मन मरम ओइरगा ngasi लेखिद्रे थोकचोम बृंदा साबीना हिंगलिंगै मतमदा मणिपुर की आर्ट एंड कल्चर की लमदा तौरंबा थबक थौरम सिंगबु तौबिमल खंगबु उत्पगा लोइनना लेखिद्रबकी मफमदा इकाई खुमनबु उतुना association असगी member पुमनमकना चेरोल अमदा अवाबा फोंगदोरकली Royal Theatrical Club na sinduna Manipuri folk song gi matang da demonstration come interaction program amangasi kaisamthong ilangbam laikai community hall da pangthokre art and culture department na sponsor tawduna pangthokiba thawramatu da art and culture minister L Jayant Kumar na hai kibada Manipur gi art and culture gi top topa masaka sida India gi tongan tongan be state sing amadi malem da leriba cultural activist kayana thagat wai thamrakki balaikre masimakna lamda masida leriba artist sing gi hona jamani art and culture department की माइकैदगी तौनिंगबा कया लैरबसु सेल थुम की ओइबा अवाबा कया लैबना थबक कया तौबा ngamdana लैरी मिनिस्टर मखा तारदुना लमदम असगी फोक सॉन्ग की मसक असिदा लमदम की पुंसी महिंग कल्चरल बैकग्राउंड निंगथिना उली स्टेट असगी फोक सॉन्ग की आर्ट फॉर्म असि चई असगी सेप्टेम्बर 13 स्टेट असगी कल्चरल ट्रूप अमा चाइना दा कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम की दमकता चटकदौरीबा असिदा यावहननबा होनजगे हाइना मिनिस्टर ना फोंगदोखी folk की लेगिबा आर्ट मसी फॉर्म से खरगा सम सिदरकबदम तौवी न हारि से करिगिन हाबि तागेदि बाबोक मसी वादक अदुना बाबोक मसी कदबि वादि नो न हाबि से मसी अखोन्याम कुपना वर्कशॉप तोंगन तोंगन मखलगी एट डिफरेंट लेवल्स वर्कशॉप तौरगा कोई खन्नब दरकार लई अदगी लई मसी पामना मखल पर हफलक दरकार लई इंटरनेशनल लेवल कमाइन तोगदगे न हाबि मसी येम दरकार ला कोरियन की कल्चरल एक्टिविटीज में अरिरांग कनो उबिरमनि चैनल अद मदद यावबद इवन फोंगजोम पर सिग चमान मखल पोट मोदु यावबे अदमान तो सिग फोक सॉन्ग सिग चमान मखल पोट से चाइना दे लई NSCN GPRN की हानगी चेयरमैन अमदी प्रेसिडेंट ओरंबा लेखिद्रबा SS खपलांगना लेखिदबकी अहान बनिंगसिंग कुमन थौरम लोना थिंक्रबा लालहोलोब असगी काउंसिल हेडक्वार्टर दंगरांग पांगथोकरे हाइने लुप असिना खंगलकली अल्फा INDFB, UNLF, KYKL, KCP, Pripak Pro, Pripak, NLFT, KPDC, KLO, Amadi RPF की मिहुत सिंह सु कुमोन थौरम अदुदा सरुक याकी हाइरी लेखिद्रबा SS खपलाग असी वेस्ट साउथ ईस्ट एशिया की नेशनलिस्ट मूवमेंट की लुचिंगबा अमा ओइना तुंगी मिरोलना खंगहौरसनु हाइरी मीतई कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ना अहुमलक सुबा एनुअल फंक्शन ngasi पांगथोखरे इम्फाल ईस्ट की मनुंग चन्ना अयांगपली दा लेबा मैतई कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की कॉम्प्लेक्स दा पांगथोकी बथौरम अदुगा मरी लेनना एनपीपी की नेशनल जनरल सेक्रेटरी विवेक राज वांगखेम ना फोंगदोखिबदा स्टेट असिदा सिंथानिंगाई ओइबा कंपनी अमा ओइना मीतई कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ना लमदम असि की थबक फंगद्रिबा मियाम दा थबक पीबा ngamliba असि थागनिंगाइनी मखाताना कंपनी असिना चावखलकपा ओइसनु हाइना नेशनल जनरल सेक्रेटरी असिना फोंगदोखी अरुण एंटरप्राइजेस की प्रोप्राइटर अरुण थांगजमना मैतई कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की मतम खरा असिदा माई पाकपा कंपनी अमा ओइदुना मियोई चनी हेनबदा थबक पीबा असि थागतपम थोई हाइना फोंगदोखी असिगुंबा कंपनी सिंग असि स्टेट असिदा मरांग काइना थोलकलबदी स्टेट असिदा थबक फंगदबकी अवाब असि कोकलगनी हाइकी मीतई कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर CH अशोक मैतई हाई कंपनी असिना स्टेट असिदा कंस्ट्रक्शन की लमदा हेना क्वालिटी लेबा थबक तौननबा पांदम थामली कंपनी असिगी मखादंग असिदी स्टेट असिदा इंडिया की मनुंग चन्ना ख्वाइदगी ममिंग लेबा पिकलेबा अंगांग सिंगी प्री स्कूल चेन सैमरॉक किड्स गार्डन हांगदोकले मखाताना कंपनी असि चाउथुक्तुना लमदम असिगी मियामदा थबक पीननबा पांदम थामली हाइना अशोक मैतईना मखाताखी Hayang tang tarama thoigi ayuki pung nipandagina numit yungba matung pung ama fauba Impact TV gi head end da channel upgrade tawgadaba maramna signal da disturbance khara laigani maram asina Impact TV gi viewers singna warau bidanaba Impact TV gi management gi maikai dagi appeal tawrakli tangdu laitaba malem ama puraknaba pausel sandokliba prajapita brahma kumari
Ishwarya Viswavidyalaya Thangmaiban Branch na Anisuba Foundation Day ki thauram ngasi pangthokre. Foundation Day ki thauram adu Thangmaiban Hizam Lekai da leba BJP Manipur Pradesh ki Vice President Jotin Waikhom ki Sanghai da pangthokibani. Thauram adu da saruk yakiba Rajya Sabha ki MP su oriba BJP Manipur Pradesh ki President KSH Bhavanandana phongdokibada isana isabu sak khangdokna ba hotnabada natana malemda nungsi chanabaki mari ama sagatna ba hotnabada Brahma Kumari Singna achauba thaudang ama lauri haina phongdokhi. Thauram aduga mari leinana Jotin Waikhom na hai Brahma Kumari Singna tauriba thabak sing asi lining amataga mari leinade supnagi wakhal lausing thokna ba amadi nungsi chanaba purakna ba honaba khakne haiki. Matang swai se break amalau sage break ki matungda matik chaba dustbin leitabana singjamai thonga pata thongda phattaba hauti langthokliba asida mari leinaba singna miyeng changbinaba miyamna phongdorakpagi pau amadi Manipur amasung malemgi tongan tongan bi pau sing puduna lakjage impact news bu miyeng tatuna leibiyo mayamba mukan na taram nokchari bulletin asigi makhataba pau miyamda pisari Singjamai da laiba Imphal West amasung Imphal East phaunanabagi maruiba thong ama oiriba Singjamai thonggi makhong asi fatta hauti langthokfam ole Singjamai thong asi Imphal mayolgi yamna maruiba mafam ama oibata natana maming chatlaba Singjamai kaithel amasu lairiba mafam amani thong asigi mamang thangba amadi maning thangba makhong singda yum kai dukan famliba amadi kaithel fambi singna langtharakpa fatta hauti na pikthalle thong asi gi yet oibada leriba footpath tasu kaithel fambi mayamna poifam famjili IMC na konba mafam ama oiriba kaithel asida fatta hauti paisen pham dustbin ama fauba leiba udri dustbin leitabana maram oiraga kaithel fambi singna makoi gi ensang napi gi are makhak sing thong makhada adumak langthokpadagi achauba maram ama oiri Singjamai thongkhong manakta leiba furai latpam Ajit Sharma kauba mana mafam aduda leiriba yumthong singi oinadi fatta hauti langthokpa khara handare dustbin leitabana maram oiraga fatta hauti langthoklibasing asida mari leinabasingna miyeng changbinabasu taknaba haure haina phongdorakhi yen mathin bung mari hundopisi police ki saiti moina kitang mateng pangbidana control tawbigre polthin gumba kari gumba se khawnu gaw si hundok taba yadaba hundok pam leitabani hundok pa adu masi aina hapta gi oina nusa chaba matam sida koi speaker saib na thau pibi re gamaduna hapta khudingi mai thadok charaga smai to nangarang ta si thaba gi ni lejeri se club singna tawraga complaint tawde haidana report pi de na tawbra do tasing bati masi moina khadi gona moina yenghan ning bati lei अखोई सरकार हाइजखरबनी ममांगदसुको कैथेनसिगी ओइना डस्टबिन अमा थंबियु मसे म्युनिसिपालिटी कांगुना येंजनबिगद्रा कनाना मोई मरी लेनबा कांगुना को येंजनबियु हाइना अमो अकाई खर लंगथोकबु उरदी मदुदा खुदोंग चाबा लौरगा लोइना लंगजनबा ngakतने हाइबा अखोई इसामक्सु तुरेनदे चिंखटलगा टेंकीदा स्टॉक तोरगा सेमगा थइबने हाबा अदना यामथिना नकना अमोत पसे लैरबनिना आइसु युम साइदगिने दुम ओइजेको अदना अखोई हंगोइबमसु यावरेबा अदना मिंगोंदगी इसिंगजे लैरगना अयाम्बा सिजिनारेबा Ngarang June ki tang mapan ki numidang pung tare taba dwaida Lamphel Police Station ki manung chonna tarung Happy Valley da masakhang da bakhulai pai ba miyoi singna non local sin mi montu pass 1 nong maina kap tuna hatlamba madi chandan pass 1 kauba mana sogalamba gi thawong bu yaning da ba phongdok tuna miyam na wakat mi fam kre tarung khul ki akoi bada lariba nupi organization ki mihut loina na mai kayodom da lariba miyam na saruk ya tuna pangtho ki ba wakat mi fam adu da yumlakta khulai pai ba singna nong mai kap tuna mi hat me pun tawba ga loina na akoi bada lariba miyam bo aki tujungba pokhanbagi pendaba phongdokhi wakat mifam aduda saruk yakiba naikai long development women society ki secretary jangmai mairing maina haikibada tarung khul asi ingna chikna leiba khul amani adubu ngarangi thokdok aduna maram oiraga maikai asomda leiriba miyamda aki tujung ko pokhale Migi yumda changlaga nongmai kaptuna misi mina thokanba haibasi mioibagi lichat nate thodok aduda chenaba mioi sing mari leinaba singna athuba matamda fabiu loinana asigum thodok asi tungda amukhanna tawbiganu haina secretary asina phongdoki nakala maromda ngarangi laibak thiba thodok adugi matangda police na tarung amadi naikulungdagi maral leitaba chahi nauriba angang manga fakiba adu makhoigi tungi punsigi khalaga pungkun mari ki manungda lengakna thadora u haina secretary asina appeal tawri
ꯑꯗꯣ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯅꯥꯎꯗꯁꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯈꯨꯟ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯠꯇꯦ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯏ ꯃꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯐꯠꯇꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯀꯤ ꯈꯨꯟꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯃꯗ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯨꯟꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯏꯅꯣꯁꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯗ ꯃꯔꯥꯟ ꯁꯤꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡꯗꯒꯤꯅ ꯐꯥꯈꯤꯌꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯄꯦꯟꯗꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯊꯨꯅ 24 hours ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯅꯤꯉꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯅꯥꯎꯗꯁꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧ Kurai lamlong kaithel chingangbam laikai laiba thauda Megha Chandragi yumda sakhangdabasingna ngarang numidang pung 12 taba matamda nongmai kapsil lamba wianingdaba phongdoktuna wakat mifam famkhre mifam asi laikai asiki apunba maira paibi yaife thaurang lupna sinduna Megha Chandragi thongal Magtada Chathakibani, Mifamadu Saruk Yakiba Lupasiki Secretary Aisrasina, Mi Kungna Taba Mafamda, Atamna Mibu Hatke Haibagi Maongda, Nongmai Kapsilamba, Pang the Bagi Taongni, Awang Batakta Yaning De, Nungaitaba Lerabasu Wari Sanaraga, Yasinaba Purakbayabang Aktani, Kutta Kulai Pai Haituna Michamda, Kutabagi Wakalon Yaning De, Atuba Matamda, Kanana Kariki the Makta Tawong Asichatabano Haibadu Sengdok Piro, Madi Matunda Sukumba Tawong Amuhana, Taubigan Haiki. Family mayam laiba imungda sumaina aki akhang thohandana nongmaina kapsan bache yajaningde moina nungaitaba lakha leragachu wari sanaraga moina nungaitribado phongtokna chi mi kungna chinna tagraba imung chidaida mi yamna laiba imung chidaida sumaina nongmaina kapsan ba aki akhang nanghan bache matung manawda mohana tawbiganu kanana tawbiribano moina nungaitriba pama khudingmakto phajana wari sanaraga waroi silama por erega dum janaba thabakneba ado karigidamakta moina imung manung sidaida hek imung da direct bi amagi lai attempt tawbase masidi yajaningde akhoi maira paibina family JAC M2 and MGO na changsilibe ehawasida yaudaba Employee Association ahumna JAC ga tanaramdana 7 pay gi matangda lenga ka MOU sign tawnakiba awang bathakta condemn tawi Employee Union ahumasina lamdam asida leiriba lenga ki makhada leiriba employee singi mahut karamda sinlibano JAC gi oinadi lenga ka yanaba leite makhatana khongjang changsin khigani haina JAC asigi Secretary General L Bikena Fongdorakli ngasi imphal ki mafam amata pangthokpa pau mi singa unaba mada bikena MOU asida pay asigi third class status da leba fitment factor 2.57 da matau karamna yanari bano lengak la lamda masigi employee singbu mirai biganu atopa state kum first class status ki thakta pukhat piu JAC na chengsil liba ihaw asibu saugat poina employee union ahum Council of Teachers Association Electricity Employee Union amadi All Manipur Government Drivers and Technician Association ki maikai dagi su tongan ba khongjang changsilaka dauri employee khara khaktana semba union ahum na MOU sign tawnaraga lemhauri yamlaba employee sing asi mahut sinba yaroi MOU sign tawbagi mahuta pay asi khudaktagi chanare haina cabinet na pass tawbiu lengak na JAC ga wari sasi hairabadi JAC ki core committee amadi executive council singi mathakta thamliba warrant issue kaktat piu member khari ki mathakta so cause notice explanation call amadi transfer na chingba action kaya lakhaliba sisu tokpi duna hana ki fifam da thambiu loinana wari sagada banimit adugi nongma mangoinana aiba cherol ama JAC da khanghan biram na appeal tawrakhi panbayai JAC da yaudaba union ahum haibadi Manipur Secretariat Services Association Manipur Government Services Federation amadi Manipur State Pensioners Union gi miyut singna lainga ka marakta numit nini gi mamangda 7 pay gi matangda yana che ama inakhibani ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯄꯦꯛꯁ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ 900 ꯂꯩꯕ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ JAC MGOꯗꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯂꯩꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ JAC MGOꯗꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯠꯅ ꯄꯊꯥꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗ ꯃꯣꯏ ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯑꯃꯗꯤ
ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯅ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯏꯕ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯁꯥꯏꯟꯁꯇ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁꯨꯕꯤꯗꯥꯗ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯌꯥꯎꯔꯤꯔꯥ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯦꯟꯁꯤꯟꯅꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯐꯪꯗꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯍꯪꯉꯤ ꯃꯈꯣꯏ Information and Cultural Society Manipur ICSM na chathakiba ahanba batch ki computer training program da saruk yakiba mahiroi singda computer certificate yentopagi thoram pangthokre luwang sangbam da leiba liberal college da chathakiba thoram adu da social worker and hiainuna technology na kham thengna chawkhatlaba matam asida lamdam asigi mipum khuding makta computer gi knowledge leihanba mathau tai ahal oiraba singda computer gi manga lehodrabasu inkhalakliba naharol sing asida computer gi manga lehanena bahotna tangai fadi haiki tungi yumbi oigadori basing asibu semna bahona bada miyamna sagat piu mahaki maikai degi su pangba yaba mateng pangani haina mahakna phongtokhi ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯐꯪꯕ ꯐꯪꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯀꯥꯊꯣꯛꯂꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ Manipur board lauba class 10 examination da mari suba position fangbang amkraba Archana Hizam da lupa lakh amagi case award piduna ikai khumna kre andro kendra gi manung channa top chingtha yari pokta gi Catholic school Kanchipur gi mahiroi Archana Hizam yauna kendra sigi board na laudana pangthokiba class 10 examination da kun suba position fangbang amkrabi ke Romita kun mari suba position fangbang amkraba Mohammad Hanif loine na council na Lauduna pangthokiba class 12 examination da tara suba position fangkraba mutum Mritis Kumar amadi taranipan suba position fangbang amkraba Kori Mayum Firoz Pusu case award pidune kai khumnakhi development organization andro kendra na sinduna taranitoi suba meritorious award pibagi thoram adu Poropat lamkhai da leiba thambal nu market ta pangthokibani thoramadu da mahut ki minister T.A. Shyam Kumar na phongthokibada mathang chahidagi hauraga kendra sigi government ki school singdagi class 10 examination da top 10 position fawbagi manungda yaurokpa mahiroi da lupa lakh tara amadi private ki oina top 10 fawbada yaurokpa mahiroi da lupa lakh manga piragani haina minister Thaunawjam Shyam Kumar na lauthoki ngasigi tharomaduga mari leirana andro kendra gi oina first division phangbang amkraba CBSE amadi Manipur board na lautuna pangthokiba class 10 examination da first division phangbang amkraba mahiroi singbusu khudol tamduna ikai khumnaki Ministry of Minority Affairs Government India na pibani oji Kasturba Gandhi Balika School andro do asawa building ma sagalai huikap ta asawa building sagalai school sagalai hostel sagalai lam khudi make angda ge ramanda high school oji ko building sagalai adagi seba top sing thaki sagalai yambem gi sagalai sangan dabi gi sagalai anithau na gi sagalai tumukong gi sagalai mona ampun gi sagalai adu jo natana Manipur gi Imphal East ki waina residential modern school lama jo 25 crore birth sakana sanction tawdana morang pren da piri masimang Imphal East West side ba satra jingi tamgada badung ba school lamari maru ju mathang sahi ge koi April nangna ba exercise lawna madu sa ba to koi question number kan honari Bosem Kosem amadi CBSE na lauba class 10 amadi class 12 ke examination da mark wangna fangtuna mai paklakraba mahiroi sing manapi bagi thorama mangasi Imphal East ki lair yangbam laikai gi henzuna community hall da pangthokre laikai asigi public action committee na sinduna pangthokiba meritorious award function adu da Bosem na lauba chahi asigi ISSLC examination da government school pumbagi makok takraba Lamlong High School ki mahiroi kakching tabam KK Sharma desu achamba khudol piduna pukning thawatki Chahi asigi tongan ba board na lauba class 10 amadi 12 pass tawraba ngangkha lawai khungangi mahiroi kuntaret okpagi thoram ama ngasi ngangkha mandopta pangthokre ngangkha laima mahiroi thogal luf ngangkha lawai na sinduna pangthokiba thoram aduda mahiroi sing aduda sel amadi achambat pochai piduna ikai khomna ba utkhi
Tentha Makha Lekai Youth Development Organization TMYDO na sinduna TMYDO Groundda ISSLC amadi SC da mai paklaklaba mairoi sing okpagi thoram ama pangthokre haina cherol amada hairi loinana thoram atu da saruk yakiba akhang ahi singna mairoi singda 10 amadi 12 loiraga kari karamba subject lawgadagi haibagi matangdasu mairoi singda mambutana khanganki Naharol Sintha Kanglup Wangkai Kaithela Sangbina Sindura Kanglup Asina Konba Mafam Singda Leiba Afaba Mahiroi Sing Amadi Sanari Singda Achamba Khudol Piduna Pukning Thogat Kre Naharol Sintha Kanglup Ki Community Hall da Pangthokiba Mahiroi Sing Amadi Sanari Sing Okpagi Thoramaduda Bosem CBSE Amadi Kosem Naloba Class 10 Amadi 12 ke exam da Mai Paklakraba Mahiroi Yauna Sanaroi Anida Achamba Khudol Piduna Pukning Thogat Kibani Thoramaduda Yai School Assembly Constituency gi MLA Yauna Naharol Sintha Kanglup Nas Konba Mafamda Leiba Masak Naiba Mioi Sing Su Saruk Yaki Bosem amadi kosem na lauba chahi asigi class 10 amadi 12 ta position amadi subject topper tara kiba lamlai assembly constituency ki mahiroi sing okpagi thoram pangthokre thoram asi bharatiya janata yuva morcha lamlai mandal na sindune assembly constituency asigi BJP ki luchingba KS ipom chagi nongda makha laikai da leiba yumda pangthokibani Kosem na laukiba exam atu da assembly constituency asigi manung channa nongada makha laikai dagi yumnam Devajit na science stream da Ahum suba position art stream da tuition fai dagi SIs Obed Kharam na taret suba position amadi Napet Pali dagi N Prem Chana nipan suba position takiba Makoi ahum yauna bosem amadi kosem ki exam asida subject topper takiba mahiroi mari ga punna mahiroi taret okibani okpagi thoramadu da mahiroi singbu pukning thogat poina sel gi mana amadi citation Kusinaki Thoramatu da KS Ibom Chana Sothana Lairiba Assembly Constituency Asibu Jinkasi Hairabadi Hawalakliba Afaba Mahiroi Sing Asibu Miyam Punna Mateng Pangduna Kunai Asigi Mating Leiba Misek Ohen Batangai Fade Mahiroi Sing Asibu Puning Thogat Poina Matang Olakpa Chahidagi exam ani asida ahan badiki natara suba position fawbada lakpa Mahiroi Sing da laptop amamam Kusinagani Haina Sumak na Fongdoki All Manipur Students Union MSU Imphal West District Committee ki mityang makhada MSU Singjamai branch na sinduna handak ta pangthokiba bosem kosem amadi CBS na lauba class 10 amadi 12 ki examination singda mark wangna fanglaklaba Singjamai branch na konba mairoi sing okpagi thoram ama lakliba July amada Singjamai thongam lekai da leiba Singjamai community hall da pangthoklagani haina cherol amada khangalagli akupa marol MSU ki branch asidagi khangba yaragani hairi Southeast Asia Cultural Organization SICO gi Moirang branch ta ngasi hangtokre Bishnupur district ki Moirang lamkhai da leiba Santi Mandop ta pangthokpa achamba thoram amada SICO gi anauba masaloi sangasi hangtokhibani thoram aduda loop asigi famnaiba sing amadi mafam adugi miyoi kayana saruk yaki Ketrigao constituency da Lairabagi Pankai Makada Leiba Imung Singh da Ohumlak Suba Oina Ujwala scheme gi Makada constituency asigi MLA and Indrajit na lemna LPG gas connection khusina kre Porompata Leiba RBD Indian Service amasung Ketrigao BJP Mandal na sindune LPG gas yentokpagi thoramadu constituency asigi manung chana Leiba Thambal Khong Maitai Sanglen da pangthokibani thoramadu da constituency asigi AAY card paiba beneficiary Marfutaraga Nipanda LPG gas kusinaki Thauramaduga Mari Lenana MLA and Indrajit Nahai Fangpam Tokpa beneficiary Kuding Maksung Soy Soyden scheme Masigi Kanaba Fangana Bohonagani Haina Fongdoki Honorable Sing Magada, Narendra Modi Sing Magada, Apina Yum Danatraga, Prasas in the Masaka, Hatin Lapana Moraze, Kanina Mantanaze, and Hydraju, they didn't have the computer. Mamang the Peter Sakana, Sakara came immediately or immediately, Madam Putangi or Ganda, I will Lupa Tarapada, Pangado means the Lupa and Panga. I don't need to see direct Panga with the Tarama Panga Sakara.
World Blood Donors Day ka mari lenana Indian Medical Association Manipur State Branch na State Blood Cell NHM Manipur amadi Manipur State AIDS Control Society Max ka khosam naduna ngasi lamfel pata laiba ima house ta pangthoki be state level sport painting competition ki result lauthokle class 5 teki 7 faw bagi category da lintoi sapam na ahan ba amadi class 8 teki 10 faw bagi category da na talent khaidem na ahan ba tare hairi ngasi competition etu da mahiroi chamarom na saruk yaki Lalambung Takheleka Youth Development Organization amadi Rims Road ta laiba Brunati Dental Care na punna khusam naduna nongmagi oiba lemna ya layeng bagi camp ama pangthokre organization asigi Lalambung da laiba loisang da pangthokiba camp adu da punna mioi chamarom da yaga mari leinaba anaba sing lemna layeng ki amadi lemna hidak lantak yengthoki यागी प्रॉब्लम से यामना लेनरकपा अदुगा थोइदोंना मसिदा याम इंपोर्टेंट ओइना मीना खनदबा नारा कांददा खोइगी प्रॉब्लम से सी तौरे कायना तंग हाइबसी तौबसे खोइ अखोइना जु खितंग मयामदा अवेयरनेस ओइना टेक केयर ओइना अखोइना लेकाइ से अखोइ क्लब सिंग कुमा जगह सिंगदा हाइबा यासने याम मरुबा इंपोर्टेंट पार्ट अमनी हाइबा सी चेक तौथोगदी मखा तान ट्रीटमेंट कई तौगदगे हाइब ट्रीटमेंट सिंग डॉक्टर सिंग दे एडवाइस लवर कांदा हाइबसे अखोइगी यासी याम इंपोर्टेंट पार्ट अमनी हाइना अखोइना थमजाबन ngasi thangmaiban lorung purel laikai amadi polem laikai anigi club ima panthoibi welfare youth center amadi thangmaiban youth organization club ani na khusam naduna iramna la sengtokre hari belaikai ani asida nong khaktang tabaga ngahak leitana ising thumba maram na la kadoriba nongju tha sida ising ichau kharada oirabasu hanthana ba iramna la sengbegi thoramasi pangtokpani hairi Chahi asida Russia na yumbu oiduna pangthokadaba FIFA World Cup ka mari lenena ngasi FIFA World Cup 2018 haina mingthon ba lairik ama phongkre lairik asi All India Football Federation ki referee instructor Jadov Chandrana khomjinta sinduna iba lairik asi ngasi miyam da khusinakhi ngasi khumalam pakta leiba Manipur Olympic Association ki conference hall da chamba thorama ma galoinana pangthokiba thorama tu da Manipur lenga ki minister TS Biswajit Kairao Assembly constituency ki MLA L Rameshwar Yas ki secretary Bobby Waikhom MOA ki secretary Sunil Ilangbam amadi Manipur University ki assistant director sports Dr. C.S. Pradeep galoinana lamda masi ki sports masana ki lamda thawai yauzaba miyoi kayana thorama tu da sarugyaki यापा जदब चंद्र अवम न पुथोपिरबसे मागी वखंदा प्लेयर अमद खुदन नतना अखोगी लेरिबा सोसाइटी नत्रगना अखोगी मसामो फनबा लाइक से अखोगी स्पोर्ट्स इज पार्ट ऑफ द एजुकेशन अखोगी लेरिबा पार्ट ऑफ द एजुकेशन ओरी वसे स्पोर्ट्स बिकम अखोगी हुजी प्रोफेशनल करे अखोगी जगत सिदा लेरिबा पुना मसे अदुगा फाइदगी मिड पेन येंगनबा तगी फाइदगी हेना अखोगी वखंदा यामना सोना फना कुछ हाना में डॉक्टर से कोई ना सुम में आम सुम है ना नुआई जब जाते हैं क्या मैं आप ये तुमान बात इंटरेस्टिंग हुए क्या मैं आम लगी तो वो तो फुटबॉल है वो मतलब जब मुझे शीबना बंद देंगे ये ना उसी फुटबॉल करते नहीं वाले सॉकर थी Hauzik sanabagi pau Sainik School Infal All Boys Football Club na sinduna anirak suba SFC Inter House Cup ngasi tera khurai jam lairak ta laiba SFC ground da pangthokre Football tournament si haudokpagi thoramda Sainik School gi hanagi mahiroi oramba duga haujikna Education Minister gi fam puriba thokchom Radesh Yam yauna Sainik School Infal gi oja amadi school asigi hanagi mahiroi singna saruk yaki 8-a-side football tournament asida Sainik School Infal gi hanagi mahiroi singna saba team mari na saruk yari tournament asigi ahubu match ta Tagore amadi Sivaji House ani gi marakta lamba taunaki Zirivam Holda Taret Lag Super State Level JB Tournament Haudokre All Manipur JB Association gi meeting makhada Ziri Development Organization sinduna pangthokiba tournament adu the state asidagi lakpa tongan tongan be unit ki sanaroi kayana saruk yaki
Kunipan suba all Manipur shooting competition ngasidagi masana asiki tongan bi event sengi atho ehen tana ba haukre Khumalampak shooting range da chathariba competition asiki ngasi sana kiba .177 pip site 10 meter individual men samadi junior air rifle da Imphal East Rifle Association gi shooter L Regana gold medal amamam lawbangam ki competition asiki 10 meter youth men's individual dana Imphal East ki shooter Rohan Thangjam nasu gold medal amalawbangam ki Junior Girls Individual 10 meter air rifle da Imphal West Rifle Association ki Sanaroi W Julia amadi Junior Girls 10 meter air pistol individual dana Imphal East Rifle Association ki shooter Yaifabi Telem anina gold medal amamam lawki Manipur Rifles Association asinduna thasi ki tara taret faubada chathagada ba competition asida Blossom School Indoor Shooting Club Imphal East Imphal West amadi Manipur Rifles Association sing asidagi lakpa nupa shooter marfumanga amasung nupi shooter nifumanga puna shooter sanaroi chama kuntrana tongan ba shooting masana ki event singda saruk yagani competition asigi makhata ba masana sing hayeng chatharagani Chatliba chahi asida pangthokiba taekwondo championship singda manamatum phanglakraba TH pakhangba taekwondo academy sagolban thingom laikai gi sanaroi singbu taramna okpagi thoram ama ngasi pangthokre academy asigi parent association sinduna ngasi sagolban thingom laikai de leiba community hall da pangthokpagi achamba thoram aduda academy asigi sanaroi sing aduda manamatum ki khudol kaya tamki Academy sida housing nupa macha amadi nupi macha sanaroi yangkai mangarom na academy sigi chief coach L Mega Barna gi mityeng makhada K Jameson N Bisorjit amadi N Ranjit na coach oiduna pikliba angang singa sida matau karam na taekwondo asi sanagani haibagi maramda takpi tambi bagi thabak thoram kaya chathaki Aroibada bulletin sagi headlines amuka hana miyam da thamjari Hill budget scheme gi makhada Tamenglong district jangat sagat na bagi damak lupa koti malputara center na sanction tawre haina chief minister na kumam dire na hairi Saknairaba arambam samaran ro laikida bagi tarani pan lak suba ningsing thoram ngasi Manipur gi tongan ba mafam singda pangtokre Mandalay da pangthokadaba North East India amasung Myanmar anigi business networking amadi broad business meet ta saruk yarunaba mioi taram apana saba Manipur ki news ngasi Imphal thadokre amasung ngarang tarung Happy Valley da sakhangdaba khulai paiba singna nan Manipuri ama nongmai na kaptuna hatkiba amadi amana sokhan kibagi mayokta ngasi miyam na wakat